chamado Pulpo. E logo de que viría sendo condenado. O caso é que xa que estaba, decidiron poñelo nunha ponta a cocer, pero aquel carallo estaba duro como demo. Co tempo, deronse de conta que subindo e baixando o Pulpo 3 veces, xa a cousa melloraba, saía ben cocidinho, pero un pouco soso, así que, por que non meterle un pouco de aceite, sal e pimentón? Total, malo será. Cando o probaron, estaba cheo un pouco, e a receita tivo tanto éxito que empezou a correr polas feiras e todas as romerías. Hasta se formaron pulpeiras que solamente vivían a ponta do pulpo. Tamén xa poden vivir calgunhas queiman o bolsillo de carato. Pero bueno, todo sexa por un bo pulpo. Un pulpo a la gallega. María José, ahí voy, a ver si no descarrilo, que le entrega a Mago de Oz. Juan Carlos Canosa, que le entrega a Agasalliños Galegos. Sandra Insua, que le entrega a Los Quesitos. José Manuel Canosa, que le entrega a Deuses de Egipto. Sergio Camaño, que le entrega ao Jaliñeiro do Rueiro Novo. Ay, con espíritu. Y Ana Martínez, que le entrega a... ¿Qué me queda por ahí? No sé, perdí, Segredo Rosalí. Díselo en todo. Eso que son naturales. Bueno, fuerte aplauso para los representantes, fuerte aplauso para la Corporación Municipal, muchísimas gracias. Foto de familia. ¿Qué tal? O xurado do concurso de comparsas 2018 outorga, segundo as bases reguladoras, un segundo premio para segundo premio, 300 euros para Dioses de Egipto. Para subir un representante
último momento e despois xa subimos todos e Sergio Camaño vai entrega. Aquí os tedes, os deuses de Egipto. Bueno, e o primeiro premio quedou un guacardo ao final, verdad? Si non hai, se que mira, vai fazer frío, vou manga corta, fai frío, pero non, como se ven ao final? É que vos vives moito por aquí? Ah, de vez en cando. Están moi caros os pisos de camarillas. Queredes sabelo xa, non? Pois veña, o primeiro premio do concurso de comparsas de Camariñas